Ej Petra, a ti opet ne kompam? A ti opet hoćeš na ovu stolicu da smestriš dupe? Ajde, ustaj! Čuješ li be Plavuš šta ti ja pričam? Ej! Aj pali! Ma puti brigu mene! Aj pali! Ma kome ti upali kokoško jedna čarupana? Ti! Ma ajde diži dupe sa te stolice. Dobro, ajde. Ali sljedeći put... I da znaš, ja sam mačka.